Imana ikuremera amajambo yizera, wizere Imana. Reka gukekeranya, haleluya. Gukekeranya n'umwanzi wo kwizera. Gukekeranya n'umwanzi. Shalom. Ndabifurije igitondo cyiza cy'umugisha. Igitondo cy'ubwiza, igitondo cyo kuroranirwa muri byose. Mwami Yesu akomeze kubagirira neza. Muri kumwe na Evangeliste Patrick kuri CANAAN TV. Turabashimiye cyane bavandimwe, ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu. Ijambo ry'Imana ribaho umugisha. Turaganira ijambo gufi munsi ryanditse mu gitabo cy'Abaheburayo. Dusome mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 2. Ndashaka kuganira namwe imirongo nk'ingahe mu gitabo cy'Abaheburayo. Haravuga ngo kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nkabo, ariko ijambo bumvise ntiryabagiriye ikimazi, kuko ritavanzwe no kwizera mu mitima y'abaryumvise. Ndashaka kuvuga gato hejuru yo kwizera. Kuvanga ijambo n'umutima wizera bikuvyarira igitangaza. Haleluya. Kuko bumvise ubutumwa bwiza kabandi, ariko ijambo bumvise ntiryabagiriye akamaro, kuko ritavanzwe no kwizera mu mutima baryumvise. Reka ndakubwire rino jambo. Igihe cyose wumvishe ijambo ry'Imana, rivange no kwizera. Igihe ufashe ijambo ukarivanga no kwizera, bikuremera igitangaza. Bikuremera igitangaza. Fata ijambo rivange no kwizera. Haleluya. Uvaga ijambo no kwizera. Nariko ndasoma ejo ijambo ry'Imana, nanezerewe bikomeye. Nanezejwe n'abahungu bagize umutima wizera. Reka ndabasomere iryo jambo. Ryanditse mu gitabo cya Mariko. Igitabo cya Mariko, ubutumwa bwiza bwa Mariko 2, umurongo wa 1 tugeze ku murongo wa 5. Hashize iminsi asubira i Kaperinaumu, bimenyekana ko ari mu nzu. Bakoraniraho benshi, ntibakwigwa mu nzu, eka mbere n'umuryango no ku muryango hose. Ababwira ijambo ry'Imana. Haza bazanye ikimuga bagiteruye 4. Babuze ingene bamushikira ku bw'ishengero. Mwumve bana bahungu, babuze ingene bashikira umwami Yesu ku bw'ishengero, basambura inzu hejuru yahatumbereye, bahejeje kubatobora, bururukirizamwo inderuzo ijyamyemwo ico kimuga. Yesu abonye ukwizera kwabo, apana kumugwayi. Yesu abonye kwizera kwabo. Aba bantu bahuje umutima n'inama. Baravuga abantu bari benshi no ku muryango ahantu Yesu yarari. Bariyumvira ntaho Yesu tumukura ni birebire. Barurira inzu y'abandi, barayisambura, bafata inderuzo, bayitumbereza aho Yesu ari, barayimanura neza kugeza aho Yesu. Aba bantu bari abantu bafite kwizera kweri. Baravuga reka tumanure, nagwa kuri Yesu nta kibazo. Ngo Yesu abonye kwizera kwabo. Yesu abonye kwizera kwabo, abwira ico kimuga ati, mwana wanje, ibyaha byawe urabihariwe. Uwo muhungu, uwo muntu akira uwo mwanya kubera iki? Ukwizera kw'aba bantu. Haleluya. Bafashe barumvisha amakuru ya Yesu, barumvishe aho Yesu ari. Uyu muntu wabo baravuga, uyu muntu aho twomujana, reka tugurire hejuru dukumukororere aho Yesu ari. Bano bantu Yesu aravuga ngo abona ukwizera kwabo. Haleluya. Abona ukwizera kwabo, akiza wa muntu. Reka ndakugendera inama mu kino gitondo, reka ndakwifurize kino kintu. Zamura ukwizera kwawe. Zamura ukwizera kwawe. Fata ijambo ry'Imana wumvise cyangwa urivange n'umutima wizera. Reka gukekeranya.
mu gitabo cy'abaroma haravuga ngo Sara yizera adakekeranya, arizera umwami adakekeranya, ntiyagabanuka no kwizera. Reka kugabanuka no kwizera, reka kuvuga ibinyuranye n'ibyo wizereye. Abantu benshi bagwa mu kibazo gikomeye, hariho rero ikomeye cyane. Urasenga, hirya yo gusenga ukavuga ibinyuranye n'ibyo wizereye. Umwansi nasanze wa mbere wo kwizera nibyo tuvuga. Iyo tuvuga ibinyuranye n'ibyo twizereye, tuba turiko turacishamo umurongo. Aba bahungu iyo baza kuvuga ngo Yesu arakikujwe n'abantu benshi tumusubizeyo nta kundi, ariko baravuze ngo ya reka twurire inzu tubomore hama tumumanurire ahantu Yesu ari. Yesu abona ukwizera kwabo. Imvugo yawe iragaragaza kwizera kwawe, ibyo ukora biragaragaza kwizera kwawe. Haleluya. Gira umutima wizera. Ari umugabo wanditse mu gitabo cya Matayo yabwiye Yesu, aramubwira ngo Yesu, ntibikwiriye kugera iwanje, ariko wewe uvuga ijambo gusa, iryo jambo ndaryizera. Yesu aravuga ngo sinari bwabona umuntu afite kwizera nk'uyu. Uvuze gute? Vuga ijambo gusa. Haleluya. Mana we, Imana ikuremera umutima wizera. Imana ikuremera amajambo yizera. Wizera Imana. Reka gukekeranya. Haleluya. Gukekeranya n'umwanzi wo kwizera. Gukekeranya n'umwanzi wo kwizera. Haleluya. Reka ndabasomera ijambo Paulo yavuze nakunze cyane mu Korinto ba kabiri. Icyete cy'Abakorinto ba kabiri. Igice cya 4:13. Harimo ijambo ryiza yavuze ngo ariko ko dufise umutima wizera. Ko dufite umutima wizera uboneka mu byanditswe ngo ndizera nicyo cyatumye mvuga. Natwe nyene turizera nicyo gituma tuvuga. Haleluya. Ukwizera kwacu kugaragarira mu byo tuvuga. Ndizera nicyo gituma mvuga. Umwanditsi w'Iburaya aravuga ngo dukomeze kwatura ibyizigiro byacu kuko wasezeranye ari ukwizerwa. Tugabanuke no kwizera kwawe, komeza watura icyo wizereye. Ariko ko dufite umutima wizera, ariko ko dufite umutima wizera uboneka he? Uboneka mu byanditswe, uboneka mu jambo ry'Imana. Ngo ndizera nicyo cyatumye mvuga. Natwe nyine turizera nicyo gituma tuvuga. Haleluya. Kwizera, ndashaka ko Imana izamura kwizera kwawe. Imana ikurinde guhebura, Imana ikurinde gucika intege. Hariho umudamu umwe ngo yahora agenda kuraba umwami, umwami akamwirengagiza. Umunsi umwe aravuga ngo naho ndatinya abantu, singire n'isoni z'uyu nguyu. Uyu muntu uko yagumye yashishikara, reka ndamukize. Uyu gushishikara, dushishikare dufite umutima wizera. Bene data, Satani ntakazaza ngo aza atubuze adukure mu mutima wacu wizera. Aza dushiremo ikinyoma cye, atwereka ko byo turiko turasengera ntibizoba, ntibizoshika. Icyo ni ikinyoma cye. Dukomeze umutima wizera. Haleluya. Dukomeze umutima wizera. Kuko wasezeranye ari uwo kwizerwa. Wadusezeraniye no kwizera. Dufate ijambo ry'Imana turivange n'umutima wizera. Kwizera hamwe n'ijambo ry'Imana nta kindi bizana igitangaza. Umugore umwe yaje kuri Yesu aramubwira ngo Yesu ngiriza umwana. Yesu aramubwira ngo simfata ibyo kurya by'abana ngo ndabiheze utubwa. Wa mugore abwira Yesu ngo egome n'imbwa nazo zirya utuvungura tuva ku meza y'abasebuja. Yesu aravuga ngo nyina waje. Haleluya. Ukwizera kwawe ni kwinshi. Zamura kwizera kwawe. Ndizera ariko ko dufite umutima wizera uboneka mu byanditswe. Ndizera nicyo gitumye mvuga. Haleluya. Kwizera kwacu tukuvange. Aba bahungu bagize umutima wizera. Twizera iki? Twizera ijambo ry'Imana. Yesu ntazabesha. Umwami wacu n'umwizigirwa, ni umunyakuri ku ijambo ryiwe. Ndagusengera uyu munsi mu kino gitondo, Imana ikongereza umutima wizera. Imana ikongereza kwizera ijambo ryayo. Ufata ijambo ry'Imana no kwizera ubivange, bizakuviramo igitangaza. Reka ngusengere. Data, turasenze tuvuga ngo twongereze umutima wizera. Satani arazana amajwi atwongorera, amajwi atariyo,
ibinyoma byiwe akaza kubitubwirira mwami, turagusavye duhe umutima wizera, duhe kwizera ivyanditswe vyera, duhe kwizera ijambo ryawe Mana, mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Nongereza umutima wizera, ndakene gutunga umutima wizera. Urakoze, icubahiro kire mu izina rya Yesu mwami wacu, amen.